Aždaja. To je ogromno i strašno čudovište. Velika je, strašna je, gadna je. Živi po velikim vodama, jezerima ili po vjerovima. I tu se čekuje, ili otuda izlazi da ždere ljude i životinje. Vuk Stefanović Karadžić, pripovetke. Aždaja je vodeni zmajoliki demon, sa kojima se uglavnom bori junak priče u starim narodnim pričama. On ima ogromne čeljusti, par krila, 4 noge i dugačak zmijoliki rep. Može da bude sa jednom glavom ili više glava, do 9 glava. Ali najviše je zapamćena sa jednom ili 3 glave. Sama reč je persijskog značenja. Aži dahka. Dahka znači zmija. Postoji legenda da je Miloš Obilić, kada je hteo da sazida manastir Tumane, da je morao da ubije Aždaju kod Golubca, a da je Aždajino mladunče plakalo za ubijenom majkom i da su se od njenih suza stvorile golubačke mušice, koji dan danas postoje. Aždaja se pomešala sa alom i zmajem u domaćem folkloru, tako da je veoma teško izdvojiti ih kao drugačija bića. Smatraju se da su svi ovi demoni nepogoda nastali od zmije koja je navršila određeni broj godina, a da je nije vidjelo ljudsko oko. Jedino što možemo da ih razlikujemo jeste da je zmaj demon kiše i dobre plinove u domaćinstvu, ala pokreće gradonosne oblake i uvek je gladna, a Aždaja je demon surovosti i vode. Iako imaju veliku sličnost, nadam se da sam vam prikazao sliku o različitosti ovih zmijolikih mitoloških stvorenja. Nadam se da vam se svidio ovaj video, pa se gledamo u sljedećem.